N'amakuru akomeje kuvuga no mu Rwanda nuko imuhanga umusore yafunzwe akekwaho kwica se kwa Mutwahasibo. Polisi ikora mu karere ka Muhanga yafunze umusore witwa Hakizimana Emmanuel w'imyaka 23 wo mu murenge wa Nyarugenge akagari ka Musongati umudugudu wa Ngororano akekwaho kwica se witwaga Mbabariye Michel w'imyaka 31. Byabaye mu ijoro ryo kwa 24 rishyira kwa 25 Gashyantare 2025 ubwo uyu nyakwigendera yari yagiye mu rugo rw'umuyobozi w'isibo yabo kumutabaza ngo abafashe guhosha imvururu zari iwe mu rugo zatewe n'uwo musore wakubitaga abantu bose bo mu rugo harimo abavandimwe be na nyina. Uyu musore yahise amukurikira maze amwicira mu rugo rw'umuyobozi amukubise ibintu bitandukanye birimo n'ibuye yamukubise mu gatuza ahita apfa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Habiyaremye yavuze ko ukekwa yatawe muri yombi. Ati uriya musore arakekwaho kwica se w'imyaka 31 amukubise ibuye mu gatuza. Yagerageje gutoroka ariko polisi ikaba yamufashe. Ubu iperereza ryatangiye ngo hamenyekane ukuri kuzuye kuri uru rupfu. CP Habiyaremye yabikije abaturage ko badakwiye kwihererana amakuru ajyanye n'ibiyobyabwenge kuko usanga ariyo mfano y'amakimbirane mu muryango bikarangira biteye icyaha n'iki cyo kwica umubyeyi. Imana Samuel igihe.com. N'amakuru akomeje kuvuga mu ncamo cyane ku kinyamakuru cyacu igihe.com nuko imitwe ya politike 11 ikorera mu Rwanda yamaganye umuryango mpuzamahanga ushyigikiye abajenosidere. Igisubizo cy'u Rwanda ku cyemezo cy'Ubwongereza cyo kubagamira ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abashoferi ba bisi bagiye kujya bapimwa ibiyobyabwenge. RDC indwara itaramenyekana yishe abantu 53. Enes Ruhengeri yatangije ikigo cyo guharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere rirambye. General Retired James Kabarebe yagaragaje igihe Kisekedi yatangiriye gutegura intambara ku Rwanda. Hano ku kinyamakuru cyacu igihe.com namutse asishwa kwabonera inkomoko y'ijambo urakire ubwira witsamuye. Hano kandi turi kwabonera ko Putin yavuze ko Zelensky adashobora gutsinda amatora. Soraya Hakuziyaremye yagizwe guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda. Hano imuhanga turi kwabonera ko umusore yafunzwe akekwaho kwicira se kwa Mutwahasibo. Kandi turi kwabonera yuko general mu gisirikare cya Afrika y'Epfo yavuze ko kidashoboye.